Lezi izindaba zethembisa online. Right ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uphenye ibheshu ngingowakwaZanibe isibongo. Sikwethulela izindaba konke okwenzekayo endaweni yasethembisa Ivory Park Rabbe Ridge nezindawo ezisungezile. Right ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uphenye ibheshu ngingowakwaZanibe isibongo. Mawukuthi ke uyabuka nje baqhubeka imbhikisho ke lena ebhekele ekuthenini ke ayihambisani na ukuthi ke kube nabantu abokufika abangenazo incwadi ezifanele la ezweni laseNingizimu Afrika. iPhumlong ibilokhu iphuma phambili ke njengendawo okukholakala ngathi ke umthetho awukho. Abantu ke basePhumlong abayizakhamuzi nabaholi ke bomphakathi baphumile ke bathi ke enough is enough. Sikhulumisana nabo ke ukuze ke ukuthi ke izimvo zabo zihamba kanjani. Ukhumbuleke siyithembisa online owethu umsebenzi ukunikeza abantu umbhobho sibafake kwicamera bekwazi ukuyikhulumela bona ngokwabo. Wake wethamele lo mbiko. Yebo kunjani fanele? Siyaphila baba, sicela nje uzethule ubaba ubani wakwabani? Igama nguThembi Sibonga kaMhlanga, ngihlala khona la ePhumlong. Nenzani namhlanje? Sibona nifaka ama flag weSouth Africa. Mtaka baba, finally ikhalo zethu siyacabanga eziPhumlong zizozwakala. Ngoba kuye kwayenzeka something whereby umeya wethu nokhansela basivezela into one of the shops zabantu bokufika phecelezi amakula basibonisa ukuthi labantu abacomply ngani and then masibona futhi the following day lo shop seyivuliwe mazama uku-attenda abaphathi bona abaholi bethu sokuyibo futhi abastraightena ngendaba yokusibophisa salinda lona ke lelanga namhlanje because it's something eyenzeka national. Ingakho namhlanje si decide ukuyenza iawareness iPhumlong yonke peacefully so enesibonge futhi namaphoyisa abawas escorta nabo bawitnessile ukuthi asize ngodlame nathi njengabahlali lento esibone iyenzeka kwawanye kwezinye indawo siyasifikela la ePhumlong ngoba abantu babaleka la bahlukumezwa khona babalekela la ePhumlong. So njengoba sihlangene singabahlali si decide ukuthi nathi asibambini lento la akunamuntu esimlisayo. Bona so kwamanje nje wonke umuntu sesihlukene ngama section but yona sizwene ukuthi mawungabi nodlame mawungavandalizwa izinto zasekuhlaleni but ngizwakala. Thobela sawubona uyakhuluma usizwe njani? Ngumzulu. Okay, usesubani wakabani? Ngududungwa kaKhumalo Sibongo ngala ePhumlong nami ngumhlalo wasePhumlong. Yeah, uthini umlayezo wenu njengoba thina sizonika nje imic sizokuthi nithini njengoba nihlangene? Cha thina siyiPhumlong community sithe asizolwa indaba yabahlali abagcwele ePhumlong. Okokuqala nje abantwana bethu abana imisebenzi like kugcwele abantu bangaphandle. So labantwana bacindezeleka ngoba bathola sebahlele emakhoneni baphuza babhema nama drugs so which is wrong. So thina ezePhumlong sifuna ukuhafula labantu abahlali bangaphandle ukuthi at least badede labantwana bethu bathola imisebenzi ngoba vele bagcina sebenza izinto ezirong ngendaba yokuthi imisebenzi ayitholakali bese sekuthiwa bayavila lapha kani bavalelwe ngabantu bangaphandle. So njengomphakathi wasePhumlong sizolwa singalunga ezandla singwalingani kodwa silwa ngokuthi peaceful march siba ne-escort right from a police station kunama community leaders kuna everyone. So le esilwelayo nje silwela amalungelo wethu kuphela asilwi namuntu kodwa nje sifuna yonke into ihambe ngohlelo. Okay, ngiyazi ke kunobaba ngicela uze ngapha mhlonishwa sikwazi ukuthi sithi sikhulumisane nawe. Ngiyaphila mhlonishwa? Ngiyaphila mfanele kunjani? Hayi siyaphila. Ubaba ubantu wakabani? Igama nguThabo Sibongo ngakaMaremani ngihlala khona la ePhumlong. Kuntate Maremani. All right. Ditsamaya wena. Ngokuqala nje ngithanda ukubonga kakhulu ukuthi ufike nathi sibonakale sabahlali basePhumlong ukuthi sisukumile sizimele siyabahlali basePhumlong asilwi namuntu esukushoyo nje ukuthi sifuna ukucela amashophu wethu abuye back ngakithi abosisi bethu babuyele eTradini bathengisa amawuntwana namathumbu njengakudala sisafika la ePhumlong bathengisa amatamati. Sifuna ukuthenga kubantu bakithi sesikhathele abantu bokufika asilwi nabo sithi sicela nje ukuthi la ePhumlong basishiye ngokuthula sisafuna ukuzisihleba sabantu basePhumlong silungisa inkinga zasePhumlong ngoba kumanje sinama firm sina more than 112 firm industrial park la ePhumlong kodwa abantwana bala ePhumlong nix imisebenzi. Ikolo zasePhumlong ziphume ku top 5 ethembisa
kodwa ama-internship ama-learnership emakhampanini dololo ne-leadership yethu nje yasePhumlong iyasifeyila kumanje ngoba ihleli ayenzi lutho kodwa sina more than 112 yamafirm number 2 number 3 ePhumlong kwethembisa ngokuphasa ama-matric abantwana bagcwele estradini. So besicela nje ukuthi uhulumeni nathi akasivakashele ePhumlong asincede ngoba sizoya emafemini and lento esiqalile sizoyenza every day la ePhumlong until size sithole ukuthula. Sizoyenza either uRamaphosa uyafika or uDr Qhakaza umeya uyafika ngoba ufikile uDr wavala ishop kusasa kwakhona yavula sathi masiya kwafika leadership yathi thina singenaphi ishop ayivula kodwa bathe ishop ayicomply iKFC bathe ayicomply asazi njengoba sevulile siyacomply kune hardware ngale yamakula asazi ukuthi ya comply ngoba umeya ubekayivalile athi comply but ukuhamba kwameya amashop avulile sathi siya umphakathi sifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ileadership yathi singenaphi amashop awavula. So besicela ukuthi sicela usizo na ileadership kusasa siyayicela la ePhumlong so much every day mfanelo amashop azavalwa every day until sithenge emashop wethu abakhona abantu aba-own amashop la ePhumlong sizawuthenga kubo until size sithola ukuthula ngoba kwamanje akunakuthula ePhumlong sesibaningi ePhumlong asazana kodwa 94 la ePhumlong besazana until 2000 kumanje bathe ePhumlong ayenzi lutho abantu bokufika bayabaleka ethembisa bayabaleka lebo mayibuye kubukuphi bagcwala la ePhumlong basuke Soweto bazogcwala la ePhumlong. So nathi ePhumlong sithi enough is enough ababuyelele abaphuma khona umuntu okufika obaleke Soweto akabuyele Soweto obalekele phakathi ethembisa akabuyele phakathi ethembisa nathi la ePhumlong asisafuni umuntu and esizokwenza futhi i-door to door sizozenzela thina i-door to door sizongena kubo mastandi sisho ukuthi sicela onganamaphepha aphume la eroomini abo mastandi bazosicolela siyazi ukuthi bafuna imali rent but abaqashise abantu aba-right abanamaphepha. Ngiyabonga mfana. Iyake muzwa kwethu ukhumbuleke ukuthi ke izimvo nembono yabantu yileyo ke okungeyabo hayi ethembisa online okwethu ukuthi ke sibanikeze iplatform bamashile endaweni ke yasePhumlong kuningi kabakhulumile nanenhlelo abasenazo thina sibonga ukuthi ke bakwazi ukuthi sikhulumisane nabo ezindabeni zethembisa online. Ngingumfanelo uPhenyi Bheshu wakwaDzanibe kanti ke izithombe nemsindo siqoshelwe ubanele uBrazo Sondlo ekhona uKapede drone pilot ebamsene noSihle wakwaNgweni umbiko soqophela endaweni ke yasePhumlong eSports Ground.